mấy niêm thà là gì đi cái nó mắm mà không rồi香 là sân năm nó mà trên rồi mình ta cái nó ta hằng cái vui à cái đó vô con sao rồi Good morning guys, welcome back to my channel. Ma'am ngai na kali ko. Ngasi di ai exam duty tai uskong gi exam to ri habdo hayeng loi ka to ko. Koi oza nupi mi samaga nan exchange tong na bane ba. Ai gi duna mana pu gi ba ngasi na ma gi ai ni pu ko to ko. Dun ngasi de ko ready me pa tha sa gi na to ra. Chi cha ra ga tabok sana ga ni to ga ni horen halaka no ni chak cha ne ba. Nan di sak pu do ko ke do no. Quang jatra ge hai ga ba reganda pora ke hai ra oi di reganda dum gp top laga ya re nu da ji sai ngai cha ho ga de kanjang ga ni mo ke to bu wa wap na cắt cái ấy chấm trâu cắt cái thế nào ha ta ka đánh sao hả ne chana ba zo hau do ga lai pa la mi ne ba hing de gi di mamma exam hau dure na ko duna khara paro revision to ro na to la mi bai na wen halaga amu english grammar nu ta ka da bai na men pun pa ma ha da thok ka je ko sa que me hace morir me ka phun anh này cái thuốc bị cái mẹ em đây bữa na mẹ em đi mít tơ mát tơ mai đây brush na là phun ninh ngâm này anh này ví dụ đó body perfume mất lấy nó sẽ kìm nè đây là ba cái đây đây đấy mai cái mà season này vậy ta sẽ NVG đấy bako ấy cái product này Ever so bunati go azam manam dun nung shibai tare this is the nupa gi sine 4 mans hai ba ko shi he wow ko stai manam ha manam nung shi dum yong ne manam ya dra ha adan ya ko si si ya da khar ka pa di ai di sing na di ke body perfume kya body perfume bo ro de gi chum ne gi ho gi deodorant ha ga tra shi body perfume na train deodorant go ji kya season na de bo sing ha de manam ji kya idi kya ju manam ji kya ju nam hai isa gi body odor ju kya ju lai te ba ko dan ji puni pa ma khai ta sangre sana na ba taurang to bo loi re sa si chap ya bo abu na chak ga thomu ko du ga kino ji cha bo ko ni vitamin ba puni pa ma khai ta sale Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. Video của mình yo pakan dan 8:45 sat kre sanu pa jo revision tok thok loi re ma english grammar tak ngai re chapter ani madu ju mamang ge test ta hangi ba chapter nga ta ni en tang takpi ra ga yara ni Anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta 11:45 ta sangra exam duty loi ra adan hayeng na exam loi bane ko hayeng di exam duty leitre lei duty dan hayeng off adoga date 7 de kemo normal class amo hau dure ko marak sidai chano pa gi exam jo hayeng de gi hau tuni na dok timing jamai puni pa ma khai de gi habine 10-15 bo adun ai kari so chi mu thanna mani ena mo pe to ina salani ko ko bani chano pa long na ba gi kari chobu da tharo hai chaklam je le lao xe chị thâu lò xe chị thâu lò mẹ chị thâu lò cái hao mà xe chị thâu lò cái chị thắc cái cái sao thơ xe bung à lo này exam hay nó này lấy tôi chứ lo này
adana ngasai na halaya ko adu ichanupa lari khat tak pa horamamne grammar wali mai je ege to goda ba grammar chapter ni Kailangan foi cha ba why you are not eating banana nan dokta na banana ma ku chaw na ha apne pulap pasang ga ne Ayaw lagan. no Ayaw lagan. no ho ho lo se lai ek pa lo se Ayaw lagan. Eh, siyang hao ba niya? hoi lai pa lo ne मैम दांगी साइसिंग साब लोरे वाह चनु पाजु लाइक पाप लोय गरे मागी हेंग सिलेबस सु लोइना मोमा रिभिजन तोबो लोय गरे आइगे को पुलप मनदन हेंग साना बसपगी द पैकिंग तो तोक्सले मेने ngasai सु gi फुरि पिरो अदेगे टावल नु लोइना मो हापसल ले हेंग फिट का का को अदेगे साना बाजु पेका हेंग हौतुनिना आइजु हेंग दि पुंग तरुक मांगदा सोइदन के हला हलक्तबे याद्रे ngasi ngarang nungni khumni jidi Sanu pas school chatamnina ai pung taru makai thinga bateri mangda haleba ko aduna hai di pung taru mangda compulsory yok to be yadre aduna mayam ai ngasi blog de mata introduction jaraga i blog super thogadi like to biramo share to bio no views or bio subscribe to biramo konu hisana pazale bio so please be safe and be healthy bye bye good night chew